Je mi veľkou cťou, že tu môžem byť dnes s vami na pôde Slovenského inštitútu v Ríme a podeliť sa s vami o pár spomienok a dojmov, ktoré stáli na pozadí zrodu fotografií, zachytávajúcich jednu z najvýznamnejších osobností v novodobých dejinách Slovákov, ako nepochybne bol a svojim nadčasovým odkazom aj bude Alexander Dubček, ktorý by sa o pár dní 27. novembra dožil 95 rokov. Gentili signore e signori, cari amici, è un grande onore per me poter essere qui oggi all'Istituto Slovacco a Roma e condividere con voi alcuni dei ricordi e delle impressioni che sono stati alla base delle fotografie che catturano uno dei personaggi più importanti della storia moderna degli slovacchi. Senz'altro Alexander Dubček, che fra qualche giorno, il 27 novembre, avrebbe compiuto 95 anni. Con il suo messaggio immortale lo è oggi e lo rimarrà anche in futuro. Priznám sa, mám v tejto chvíli trochu zmiešané pocity. Radosť tejto milej slávnosti striedajú až spomienky pri pohľade o štvrťstoročie späť, keď som bol pri tom, ako na prechádzke po pamiatkách Večného mesta zastavovali Dubčeka na ulici domáci i turisti, oslovovali ho, podávali si s ním ruky. S Dubčekom, živou legendou, ktorý v polovici 60. rokov minulého storočia naštartoval proces obrody stalinizmom zdecimovanej československej spoločnosti, snažil sa vdýchnuť socializmu ľudskú tvár a robiť politiku s ľuďmi a pre ľudí až do vtedy, kým mráz prichádzajúci z Kremla nespálil sľubne kvitnúcu praskú jar roku 1968 na dlhých 20 rokov. Snažili sa ho ponížiť, zlomiť jeho ľudská tvár a srdce však nezamrzli. Ostal taký, aký vždy bol. Aký vlastne bol Alexander Dubček? Devo ammettere in questo momento di provare le emozioni contrastanti. La gioia di questa cerimonia stupenda si alterna con i ricordi di un quarto di secolo fa, quando durante una passeggiata tra i monumenti della città eterna le persone e i turisti fermavano Dubček, gli parlavano, volevano stringergli la mano. A Dubček, una leggenda vivente che a metà degli anni 60 cominciò il processo di rinascita della società cecoslovacca soffocata dallo stalinismo. Cercò di dare al socialismo un volto umano e di fare la politica con la gente e per la gente, finché il gelo proveniente da Cremlino nel 1968 per i lunghi 20 anni a venire non fiaccasse la fiorente e promettente primavera di Praga. Hanno cercato di umiliarlo, di romperlo, ma il suo volto umano e il suo cuore non si sono congelati. Rimase uguale a prima. Ma come era realmente Alexander Dubček?